Zašto biste trebali piti kavu? Ako svako jutro pijete kavu, evo što će se dogoditi s vašim tijelom, imat ćete učinak protiv starenja. Kava je postala glavni sastojak u mnogim kozmetičkim proizvodima. Kofein potiče cirkulaciju krvi i štiti od pojave bora i mrlja. Umirit ćete svoje bolove. Ako imate glavobolju, kava vam može olakšati bol. Kofein djeluje kao blagi analgetik i može ublažiti glavobolje i migrene. Bit ćete sretniji. Studija Nacionalnog instituta za zdravlje pokazala je da ljudi koji piju kavu smanjuju rizik od depresije ili negativnih emocija za 10%. Spriječit ćete rizik od raka. Ljudi koji piju barem jednu šalicu kave dnevno imaju manju vjerojatnost da će razviti određene vrste raka, posebno rak jetre. Kofein i antioksidansi sadržani u kavi igraju zaštitnu ulogu protiv ovih bolesti. Poboljšat ćete svoje pamćenje. Prema nekoliko studija, kofein može stimulirati moždane funkcije kao što su kratkoročno pamćenje i koncentracija.